He rangahau nui kei te haere ake ki roto o tauranga moana a ngā rā e tū mai nei. Ko te kaupapa, he aha ia nei te take, e mate haere nei ngā tini a Tangaroa. He takutai ki i te paru, i nā rā kua hori e kite ana te nuinga o nā tini o Tangaroa e mate haere nei. Engari kua whakaeke mai te kāhui tauira tohu kairangi no te whare wānanga o Waikato me tiamana hei āwhina i nā takutai o nei te rangi. Ko rātau kei te rangahau, ka pēhea rā e orai ngā pīngā o heharani e mate nei. Te kaumā toru rātau kua tai ake hei rangahau haere, rua te kau miriona kua whakaritea mai mo te kaumā rua tau. Te kau miriona kua utuhia e nā tauira rangahau o Tiamana hei tautoko i te kaupapa nei. So we're in this for high quality, we're in it for the long run, and we're in it for worldwide coastal improvement. Where better to do that than here in the Bay of Plenty and in the North Sea and Baltic coasts of Europe? E kaha tautoko ana te mana whenua ki tēnei kaupapa, aha kua karawe ke hia a rātau taonga e iwike. Kia mahia rātau i te mahi, i te rangahau. Kia homaingi hoki ngā pukenga kia mātou te haukāinga. Hei patu e rā ngāngara e ngau nei kia mātou te haukāinga nei. Kia ora, from Germany as well, yeah? Me te hikaka o te hunga tauira o tā wāhi. Different people are coming, like I'm from engineering background and some people are from science background, some people are from lawyers and social sciences, and a lot of projects are intermingled, so it's called intercourse. Like we combine together and then the final output will be like it will be a development for the New Zealand basically. He ngā wiki e rua nei timatai nā mahi rangahau, ka tirohia nā hua hei te toru tau e haere mai nei. Rā pai ra tāwhai, te karere.